Ke Federation of Khasi Jaintia and Garo People FKJGP Rimuliang Circle kalapan pau ke jingso khia ke bejur halor ke jingbom dan nong tray hapo ke Langpih Health Sub Center watla ke building ladap bantai house nam arajar arpuar. Halor kini ke benta haka arpu nyo trek rempang arajar arpun riu ke seng kalalaj banjungo ketika Sub Center hadian ke Executive Committee ke belasong Langpih bat kala syam baga building kala sak teli bat la sob dagi sanyum baro saudong. Ubak serbilen lingdo Presiden ulaong bagani ke long ke jing I ben ya kadong tathan kamtam namar baga Langpih kedai ke jaka ke bajudan bon kinong pang malaria typhoid bat kiwai-kiwai. Ulaong ru baka seng ke Dawa Naduh ki Snem bamenswa banbu ya kani ke Sub Center Henry ke penpau ke jing sengobitar ba hadu menta om syam la Pyntreikam ya ka. Kumta ke seng ke Dawa ya ke sarkar lingba menteri ke tanah dikakot ke khia ubak wailat miki shilla ban Pyntreikam no mardor ya ketika center bat banbu nong tray no mardor. Ngilayo jing tiap bagane ka Langpih Health Sub Center ke balak tei hangne Naduh arjar arpuar la pendab ya ka. Bat hadu mentang yu iba ka klem don kinong tray ki jongka don doktor don nos bat kala kelalong ka Ïing-Jah ka Ïing klau kumne ilawan ban pensisa ke sengi ngilap sisa bagane ka Ïing kala sob daki plang kala sob daki sanyum bat ni itu ba kalong Ïing-Jah tikene ka kalong ka e basusi yangi kum kadong ka thain khamtam yangi kum ka seng ka bangila juyai Dawa Naduh kipor ke bamenswa ngidap dak jing sukumen hak jing syah hak ni Snem glodap bang nyo jing tiap ke sarkar ka ai ya kene ka Health Sub Center hak Langpih ndrei ni susi pade ba hadu menta ka jing don jog ni ka Sub Center ka klem don jing rap yangi bat ka Shillong leno te namar kata ni ka sngi ngi don hangne ngi Dawa kum ka seng ya ka sarkar bakadai ban buno ikinong tray hakane ka Sub Center kenang bakan long gajing mentoy yang i pajba yang i kadong kathan te bro sikata ngiui baki pajba kisitom hakaba phalaj sumar sedu sanong Langpih si kidon ki balai sedu tonghor kidon ki balai sedu aradonga te kajing don jong ka Sub Center kala kan yarap sibun lada ka sork pekar kan pai khamat ban buno ikinong tray hane na kaliang jong kaseng ila jutho na kapor sa I district health officer jong ka Nongstoy tenre hadu menta ngi iba ki klem parle te menta ngi Dawa pak sarkar ka diban penbiang no ikinong tray hakane ka Sub Center kumbala bu hangne Langpih Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F Ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habat thiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki balehi bana kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya